mobile unboxing balai start pon thei na. Redmi 9i 64GB 4GB RAM. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Toponina Vlogs. Pinia Vlogs manganap kana yo. Mobile unboxing, online shopping Flipkart man sian lo. Nasinon to nanti unboxing na nang landu ni bomba video bang le. Lapan di sialam. Nili channel dong siakin bilang press subscribe channel. Lapan lah bell icon dan bell channel. Ni di kon ma video upload aprang si lang lagi kan. Bang le. Mobile unboxing mulai start pun video na. Redmi 9i 64GB 4GB RAM. Battery bang 5000 mAh. No charger in box. Orang deh unboxing na. Video bang nang ni bomol. Nila deh ke? Redmi 9i 64GB 4GB RAM. Sampai apa ni na? Nasi kasih on juga. Labay pa ni bomba. Tangga cara tipu lo. Cara apa ya? Ano nih bang mau video bang? Redmi 9i. So guys, Pinia Vlogs bangalan na la. Takan tayo kadang baru bang la. Mo next video lang na sitong. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Peace.